بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله ولروح الشهداء الإسلام والقرآن الفاتحة. Ya Rabbi, sen bu kardeşimizi ve bu kardeşlerimizi yanına aldın. Cennetine koy onları. Cennetinde makamların en yücesini yüceltebildiğin kadar yücelt ya Rabbi. Bizleri de bu davada, İslam davasında ayaklarımızı sabit kıl ya Rabbim. Ya Rabbim, bizi bir an bile nefsimizle baş başa bırakma. Bir an bile davasız bırakma. Bir an bile mücadelesiz bırakma. Bir an bile cihatsız bırakma ya Rabbi. Bu kardeşlerimize kavuşturuncaya kadar bu alnımızı ak olarak huzurlarına çıkar ya Rabbi. Kara yüzlü olarak bizi çıkarma ya Rabbi onlara. Davalarına sahip çıkmayı bize nasip et ya Rabbi. Cennette, bu cennete intikal etmiş kardeşlerimizle buluştur ya Rabbi. Bizi Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sofrasında ikram edenlerle beraber kıl ya Rabbi. Ya Rabbi bizlere acı, bizlere merhamet et ya Rabbi. Ve bize son nefesimizde şehadeti nasip et ya Rabbi. Amin ve elhamdülillahi Rabbil alemin. İlâ ruhi el Fatiha. Yine hadis